farmer ne say didn't print in a crack. The cracker ne say and the strong could be a bar. More say common power system. Fabric any the abantu present. I'm present. Yay! Why in me? I'm ready. Why be? We say me baby cram for being saying. Jawa. Oh, Jai. Oh, Papi. Ya grace is a man about on the way. Yana, dear mamma. When you cry with you, man, you to weigh me a knee. Ah, where I root to Nihiga. And now they blow man with that CP. Okay, for which I quite baby, I will be no numbers in the goom. Now will be pewa with me contact. Where we school crowd will be to be shabby or badly. They be a mechanical Juma and a bema cherish. Yes, I will never be. But your family king of breeds. More all social media, TikTok, Instagram, baby, media and sunina. Me will offer you from STC workshop, gates Nanoana me will offer you from STC workshop. Yeah, my number is 055-477-9402. Okay. Yeah, that's it. But number be a fellow because of Bidia Treba. But your number is 055-477-9402. You be the bronyo near the phobia which Ohala Kakra. Pacho and Chianco Honorable Elizabeth Fosu Ejari, former Minister of Mammy. Wabanwa, that's man off. Stormy. Oh, Lizzie, what the Bama do. Why you are Mrachebe Jenny and the near BA. Aye, Miss Kumano, and you could chimney, and I miss me Wally Bruni. To Anuna Kumano, and I miss me Kumano. Aye. And I mean, your woman, I mean, Yakum. Yaman, Jammy Flay, Yaman, with TV, so Jammy Flay. No more pesa. When you send the party TV, so no more Frasa Metiano. Yaman, just oh, eh, dear. She uncle Miami, mammy, I mean, Yakum. On one Ashim University, as I bore me at Shemi Tibo and the Rigs Nibia. And I say, you, that's a pine. I'm sure. And you may jam upon you. Be my own to free would be a banasu. Na fresh tobacco, the bromla to me and Cora, the enemy and Yambre, a pentem. Everything for I, King of Breeze, me pacho, money in your Juma Branty or Pejuma, the one saw her, then a camera, and so at the amount and Koda baby. Kodanis, Juma kama pa. Nti yeda utumfo Nyankopon obaba akonemra na fe yenko oduma henwa nanim ebusuafo onyame de yenwa fofi ama fe akwapro feedback no we abrampa ye ni bre mo nya ne tentem ne yambre ko ne yanko yanim ami madam ma unya ha adia oba patrons na feedback ne so to aso Mami Pacho Udin Achamedin de Esnas, Yadona de Nime. Eh, 10 ya uboy de omuntio. Mauneso. If Achamedin de Esnas. Esnas, Yadona de Nime, our social media, any Esnas. Okay. If Achamo Kumasi Kajiti Dubai. Okay. I wanna Yajusu, Ewe. Ewe dear Boko. A Jafiaso. It's a show programs. Ah, we. It may be too many. Me share, and I say, oh, he need a fear so as so Kakram one of the Babacho. Okay. And Untina, today now they bring me back. Oh, bring me backs. Radish. Esmas. Katie, I'll find. If I told you will Kajit here to buy, would do an inchunamo for no more. Now, what fret your number? Now be out way near Manso. Oh, no, my dear, sort to a sort. Okay, car. And Macra, be too because Tony wanted that for far number 2. Your number is 0249 188 994 994. The patch Sisubi. Your number is 0249 188 994. You Esnas, that's why. Umami was a pinky. Obejini Manamami, Radish. Me, I call holidays in my pebble and Mabaho. Fendi big in the beer. Oh, Pachu cry, Matty, with us. You Auntie Pink, Betnasi, Mumlantem, and any brew, any breakola. I say, Unufun sage in us. Dan Oba said the train of Faco.
to say, your bed in a sembe dying. Some bakaya, sunny sister, boyfriend, a Jimmy Sika, Kodaba, Quagadam say, a de be hard dying. Na Sompa Nkomo ye kasi be ya ye. E de na esi abaya. Mpacho scan me sakas kan. O de abrel. To enya dan ni bi. Afi na me baby. Eradin shaw ati se wakai na waba. Nti e de na wo beka. Acho me ka kire mu senya mu nhire mu bibe se mu ata mechi. Mama me saka me sika. Yo. Eni e da se so why? You. Sompa Nkomo get results. E da se. Ai anti kesen so ba na ano. Ono so kwa awade bi won kokko se mo bekae a e ma be ma na kofo ba foforo ma o ti be ma na ogaram se ase abrampa bla ne share so discover about the aba e ma yes obi kura be chase yes 8,000 e me de ma no condemn bra send in 1,000 from US e me de ma no it is bra ne sika na o de aba no we o de ten aba famane o apa bochiri okrenko aso ede na woka Pipacho nyamisha mopa onye mukesi you nyabotrema no why kakra bi ode beba no wasum oso ode omaduane ene ntade nyina nso be sende no why ne boko why na start chenam no why wa she be wa start mo radin shira so ate e bibia nyi eja akwan yo ni nyamenko nyamisha mopa abusuafo yada mo ase adofo amudi achi na amakobi akwa the Saint Maryland September 22 Ima Salami strong Ahmedia na mi odi ni ngnubo Bullet Ghana damase na ama ensu ginem Lion Rock of course and ra sending e de nyame hwa na mensa na fi eye okneba pa kwasi Jennifer Ado Obapa Christy Patricia Kwachoa yedamose ne mabama na yefe papa vidensia na necha echampon flow yedamose pi abusuafo Sompa Nkomo ye ni nyame ne nam onyame na de ehyaase ye de afini kwawieye enne uko sabre ni ya breki ti ye fa kwanya isu si maduase di animu ye ni ukwawurade anim osode ekwaso akohie nyankopon animunyam sanse ye baabi pa na ye firi brema mama strings any baabi a wonyame ekeka ye de ekora no kwasem na wonyame ayebi from January ba ma Mike no mai brema bi em kakra from January to December Paul say me ba mo nchen man fa mo hwe from January to December abusuafo so we ye me bone a ama Genevieve me firi makome me de che so me so me ye wo bi bone a show iso from morning show bepem Sompa Nkomo e to da bia a pese me de fa bia amfa ho de me kan ya anya oda me dofo fa cheme maya mfasa dada no kwafie foforo no de wa ye me jam de me de aye de me kan ye de me ye anya oda me gire nyame mo bro hu so se fa che na ye nkoye ni awie wonyame me de woni me adini na me sasa na busuafo eti show iso so oni ye ni adini ye akwani aba techiman tu kumase metwa kwan ya wo wura no wa ye nyina awie yi ye konanim ye de na ye yie kama awie ya esese yeda wa sio esese yeda wa titi nyamie esese yeda wa yesio esese yeda awa obi amo we esese yeda
yedawa sio esese yedawa ewie ese yedawa sio esese yedawa enyo nyamka onyamie gwama wasoro oh enyo nyamka onyamie gwama wasoro enyo nyamka dada nyamie onyame kasie onyame gwa woso enyo nyaka enyo re kantala bakatandes oni biada fwa onyame gwa woso reka baba sakaya ndare enyo nyaka da enyo David intinie rakabanda la vakatande soro su ewie moma yen kanchwe nyame se yedanasio moma yen kanchwe nyame se yedanasio moma yen kanchwe nyame se yedanasio every woman and catch you in your miss. Woman and catch you in your miss. Woman and catch you in your miss. Shake up, papa, Mama yan kanchire nyame se yadana kandala bakatande mama yan kanchire nyame se yadana wore mama yan kanchire nyame se yadana yadana sio reima wonyame ne ye ne edi yeshasa de yesha afie yase na yenim baabi a yeko na wonam wodom so yada so tiase techirema dabodwemu a moja papa yade anim na adi emu afusane obi moja enam nimu no yade egum enu ti David say ewrade ne menkwa ahoden se nkwa no betimi enya ne mu ahoden ni wa enu ne yede obeto hospital ne yede oxygen esiwusu wo nkwa no batanwoden ni na yandie wa maye nkwa asama ya hoden ewie yede ayeye ma no na yada nase sanse wa yeye enu chodum to fon say wanwatia waye nunti sanchania waye amaje mo jojo ma safu ampara wanwatia waye nunti sanchania waye amaje Jojo masafu le
wadia waye enuti sechania waye Choma safuye yenamie wadia waye nuti sechania waye amaye choma safuye Seni doswa wadiye kosie se ano sudoswa wadiye kosie e pasa yego mano minue yeti shenu wanwa dunia jenya kupo ya wadiye kosie asa not yena jenya kupon eya oti je kosi asa not odi ye kosia odi tene ya odi ye kosia wakai tasa mo chire e basa ye Yekoma no Yeswe da wano se ani doswa wadie se ano ye wadie e basa yego Yekoma no Yeswe yeti Hey, Nakanyo, Nanya, Jai, no will be to me sorry, no one for baby. So what they broke at the end, Nimutia Bay, and you were dumb. Mirafo, you will hear Yawa Boto, Maminka Bibi Chira. Was it when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Emre suma wo be yama ai nwanwa etwadonto ne se wo Kristo ni niema anko ya fejidi ni mpayo sufre unyankopon na kokwa wani mupa ema wapemumu ne ma wona kokomu hojo na se washasi sha wewe ye be ye kasio wo Kristo ni niema anko ya Jechiri ni mpayo sufre unyankopon na kukwa weni mupa ema wapemumu nema una kokomu hojo na se washasisa wewe yebe yekesio erade kana wake Febidie som ne pepemo ebebemo ebeye usada yes ebebemo yeah ebeye usada onyame kana wake yeah onyame fejidie som ne ebebemo shake up ebebemo ebeye use won kachi awie wonyame peye ameni pebusa he wo be mani pa hye wo se kutu abense ye ti abrampani ye ti wo hene ni na meda mani akasa ye me ata no mi kura me enu ba ko wonyame pa me na pam wo ye wonyame a wone wo pe nche de wo ye wo be hira wa nkobusa obi wone nyame a ye ne na
Every what I want to say. Oh, true, yefo, kese na pain, only more Jesus. Oh, kasama, koma toyem, don't forget Jesus needs him. Dimbia, yeda waso. Dimbia, yeda wasi. Eni jecho, wo baby. Jesus, afo Jesus. Oh, true yefo, kese na bay, onye timobo Jesus. Oh, kasama, toyem, dofo tie Jesus, neti. Dimbia, yadao was true. Dimbia, yadao was see. Any church, oh, baby, Jesus, Meda Yesu, Basaso, Ne kukumu hokomu. Ne dokata, ne so, ne grabel, ne kom. Every made Yesu, Basaso, ne kukumu kom. Uta wanyamia basaso, ne kukumu kom, ne dokata uso. When you fear pay, me grabel, me kom. Made Yesu. Basaso ne kukumu hokom ne dokata meso me krabel miko senye radinaya senye Yesu na waya senye radinaya senye Yesu na wayo wasi shirani we mradia uwa menina kawafa yanye hana mama wonsi yakere jane tisano ma every film sumfo video no papa video na bubu na yedie yade eti yafa na se koma esio ediane abosomwa everybody what you judge enia na nenya mesa ye senye Yesu na waya mesi waye deja na ini dana betriso oye futufuo ene wanwanwa wore ye difremu ni evie basu nyina senye Yesu na waya senye radina ya senye Yesu na wayo senye radina ya every mama yango senye radina wayo shake yenti aye nyakopon bo ye be wiase mane se ye be yi na yaka phone da bone ne ma ye ni nyame ntem otete ye ehranka ye radi Yesu se we ye free enso kwade ese se ye yi na yo ye radi sa ye yo what say na ye oh what say me radi what say yeah me radi sa ye what's in a ye mo me radi hey karabasaka I wish I for you to me ya di for pa di focus ya we china ya chi program iso both physical and spiritual yenti mi nyini boni aye pa nso firi nkra wa ba
ya wo boye children ofia aye ne nyina ko do mai wenanim ebeka simedu na no mienu abo aye bibia homa no bia nso wonum bi de wakoma so kwato ahye urade animunyam Mirira na mi uni na ujina sikaka ni ediasunu ye mi mama ni sumi kwara wonyamie kwama wokumo nono judemu abusie kuomu jatsano ye David yini na ni awadi kunemono washe atadiu nane night say yawa nane nimti say wo jasrama nitiwi ti say wo jauni vita ye wanyami benie na mi wo ya wanwa say ya waine ye peyi yo ye pema ye wan planet say wa obia hey ewie wan planet say wo waine wan planet say wa shekara ye waine ye peyi yo wan planet say wa waine wan planet say wa radio ya kremwa wan planet say wa yeah waine ye peyi yo shepema wan planet say noa yeah ya chichema radio yeah wan planet say wa waine ye peyi yo shepema adikasi radia ya mameno adofo no mepro madwenso mini anom eso mibuo mimona dikitwa bi enyame na ke fatame adom wedi enyame na kasame ehunu mapro na nyame ehumi meina no metina sikom jojina brabo enfiti ase padia mini anom na kasemi su ese me brabo bi mesi ediade papa be engwan papa be dabre papa empa atom meina ya abrenyina mama yenkase wokame aye bio wonyame aye bio waye bio wonyame aye bio meina ya abrenyina eradi waye bio ye wonyame aye bio yewe wonyame aye bio papa yeda wasienso wonyame shara makate meina ya abrenyina ankenyo ekami brezia bako ekami brezia one na destiny maker shepere yefo wakasa wabekasa ma ehwie yi mese ankenyo shaka me pompa ye bibrahima mese ewrade se me wa nwode ketuo bi wo mimu fa so fa ye bibi anu na kochi media school yi bayi me rofo nyame be ye wi amen agire wo mane wakwan wo nyame be siesie ehwe me yi apai wa wabotu me amaje ni vivi me nyankopon obeye wi so wa ye me yi a obeye wi ewie wonu na odi ye from so efiri ye na osa ye nyare wanina wade ne pashe ya fuma ama ye nanti prema bia obi yare o shame ya wo twenso nyame bebo wo suo me tutu wo yama nyagidie na sorry no nyame no yare safo o se erade same nyarewa wo matsamfo enim ho ma wo mom na won kase wo joro awotefo yare safo ayare sawo na natabaya se
Eradisa sasa mayenyi waye Eradisa menyarewa Womatamfo anymore Ma wombom na wonkase Udie uyoro Hey I will therefore yarisafo Na yarisa wona tabana se Eradisa sasa mayenyi Eradisa mayenyi waye Eradisa, hey, mayenyi waye. I would say for yarisafo, ayarisa wona tabaya se. Eradisa, sasa. Yakwa umanisho. 0554931920 0548931991. Afimu imu nyina to nyame ayama. Braso na besine ni munya. Afimu imu nyina. De wonyame ajama wo menye boniafo fana aye yebre no karama sakaya ndaria semi nam your dine su kwanswa hello me pa che udi yenti o ye frame ma me kasa free manso brai ma yenti o nyame aye de na ma me hwe de urade aya ma me a me show de bia nyame aye bi Mesinya sunyon bako. Ai to. Yechani wana wecha mukrono. Wana wewo. Wana wasopa. Na yadubi negwe kwa yamaye. Amane mene mo ya sebi. Senye ya sumojana. Diga pite kaya name. Eurutia ma kaya manya nesai. Adubi nepuya maya yama. Senya Yesu mojana didemite kaya nawe ejamai makaya manya ne say adubina yes amen hello me pacha udi pacha ofra no atwe fi radio set and out TV no ho hello aba pa udi yenti afternoon di entie wo yentie wo akosua Sami drew your dine su kwanswa Mami suro ninanko Fami cha esia eyuino Fami ko druke nacho Aye yichon na meto mama oda aye yichon na meto mama otufu nyankopon basa kuri ejumera Yate ofra srokono Yapa wenimo Engo fufro Fasra yene Shre yen kwanta Utufu nyankopon Basa kurui Ejumera Yate ofra srokono Hey Yapa wenimo Engo fofro Fasra yene Shre yen kwanda Wasisa yechum Na wasisa yeshebre Wasisa yedin Edin anasrefo Edisiri yen Eti yepa Hey Na wa Oh, every wasisa yechum na wasisa yeshebre wasisa yedi anasefo eya para eti ya paye na wa yese ye oh 05 Yabaso
Oba no low radio set pacho. Esa me ametomino. Afternoon pacho di eti o. Good afternoon. Afternoon di yentie wo. Oh, energy pass day 1 already Eddie about the time. Yes. I'm a turn back as in a meeting. To. Ma kuma breath da ma wo. Ma kuma ebubu. Na yede sifo eradebra besi wotai. Oh, eradebra was. Bye bye. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon pacho di yentie o. Yentie o. Mommy, anything, I think the child the apple different. Making room my first Toy. and you do I see that food. 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 Wow, yeah, me. It's what you do. The man that was here. Yere. Ayesia. Brahma. Asafo. Yehowa. Sorry. You to me chiriasi. Briviasi to. Fono. Asi. Asafu. Yehowa. Yes, will be a sorry was when you remember Nasi. So be a sorry so what you memoir. Was sorry so fear. Was sorry so sick as someone when you remember Nasi. Asafu Yehowa sorry. You to me chiriasi. Previous to for no. Ye asafu ye owa ye be we no say bi be we na mapole na mo de mo nyoma ba this is a champion abrampa ene pa na menwum we manto aye nsore wonim dada aw me radi mira me de ma fiu duduo you dream se yara Matodosu efiri wasemo na mini obia chisewo kuso erade mameso mame fajidie enyina heaven asa asase tre neso biakron heshiren senseni amenye erade di animwe Kopi akro ne onyame die betwa medie nimia anemde na mede pem komenim efise ade chibia menyame mamidi nkunim me papa ye na me pem komenim eradi di menimwe kopi akro Medi enimia na mede pemo komenim efise adi chibia mina me mamidi nkunim me baba e na me pemo komenim eradi di menimwe kopi akro shire mami Nyame sonsom kania shirenda Denyina shire emamio Mesire wo shire Epacho Mr. Champo fanyo bra Hey ajita fanyo bra I say no ni denda ye beda ye Yeah, mama,
Be your Moto Joma Yewa Ye Moma Jose Wa Maya Moto Joma Yewa Oh ye beda Yewa Oh ye beda Yewa Hey Yenamie Hey Monto Joma Yewa Atibi kan afanyo mo bra kona na brampa Mike na no owi abrampa uburu nua no do nyem se na nanom de na ade beba eso de so be ko komfuni fi atibi fa anyo bra amen Sami water trema pema Anka yi mejefuna ye Emura bafana ba Draw super Oh ye me kwanchrefu Ma kenyina sotu Oh nyamie Kisida miwa Hey ha dinyina sotu Hey wafupa Oye kwash Asida Ya ye chomna Amen. Ante pardon afanye mbre. Amen. Amen. So meto dwom ahye urade din ani Pa prepare na so do di. Sentini se baby anyame de ni aduri ma na ensusu na ensu asafo urade no aye. To kwase. Ya ode ma bedrui aya me fa dudu ya wa ya mami ebro me ntiasie iso ti me pa mini na wa ye mi se irade oh ye mesenia ode ma bedui aya mi fedu ya wa ya mami abromi ti asie iso oh ti me pa mini na wa ye mi se irade oh ye wasisa minyo na wasisa mshebre oh wasisa midi ediana sefo de seme oh ti pa mili na wa ye mi se irate oh ye Amba nyame shira pa fa anyo bre enwi sa Yakobon na Sudan no go so was as no onukuto de betwe no to su friend de yandem no je so ese tonyo wasi wo yama hu yewu aboafo awie ya same frɛ no be jimi so ubazalo ayen koi yo yema yewu apara say frana obeji yesu esanse oye yecham yenkata bwa para oye yecham oma yetwe yenkata bwa eya oye ya ho yemu abwafwe
case in transit. Yes, I worship in tea and yasin. Bayern. Oda. Yeah, want to be Muhammad. Asinia Nesu. Want to be Muhammad. Na Yesu adi. Me pay na mama. Be just ya fufu. Asinia Nesu. Ni obeka semi aso. Wa sha be ka semi aso. The one to no dia semi aso. Obeka so. Ene me be to fufu. Ene to fufu. Want to be Muhammad. Yo. Danasi. Sunday school for you. Danasi. Daunyame nasi. Aya danasi. 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 Daunyame nasi. When we are can what you see, yadasi. Ebusiafo yadasi, yadasi. Yebedi asem. Yese ye ni asem, ye ba bedi asem. Asem na no den, me de se di for pa. E wa Brahima, chiadofo e Brahima no is Trinity Presby. Teach my all the way. Michia Trinity for Sense Chia Resurrection for campaign for Michia Mami Sel. Come for Cape Coast. Michia Mami Kunedu. Mami Helena, my program here that been Trinity Praise before. 29th December. I'm for flying be Masandia mo. Any man who knows I be more juma. Why? Gerard Fanko. He be chefy. All right. Be man. Ebusia for Tiasemu in a bebo darling products. Nwi. There be omo be ye be chade ye be ma hade wi. Okay. Wa be wi ni no. Nwi enku a wo de be srem. Bibia. Enye me wo mu dos. Enti me be kan sem bi. Ye wie ne bia wo ma no na utimi twa pe. Na bi gisi wo. Na chese wa wi ni. Na wa ba abaji e we hikola na no so. Krata bi anto be bia wo. Pacho. Complaint sheet ni. Bi mo to mo bo ase na mo hwehwe e wa ha. E wa ha. Aha enie. Tie nkomo yiye pa. Na wo frɛ na utwa wa ba abaji. Ose obesima natural twist kinky hair obesima natural twist any kinky adwumakuo be na ye from Weave Ghana de tosumienu obesima breeze natural twist kinky any passion twist product to ben that product nyina every Weave Ghana tiye obesima breeze made up of 100% caniculum and fiber 100% caniculum and fiber edru ho a mebusa utwa wa beje wo niema osi inches ben ena ewomu. What inches do we have in the hairs in 10 inches, 20 inches, 30 inches. It's a drew ucha, mebusaw, na wababe sister. Niema ni nyina na ode eko. Case number 1. Mebe mu kata na ni mame. Ye fra no anoche. Eyi no fi ba baby ani. Eno fra wata bom. Waba ne kontonkro solo. Kwa! Order in court. Yeah. Anoche me Bible Quran. I be focus ya snap bodu ya ne kasa prekonde na apem kata nanim. Na nasem ni mo werem. Opede yi. Bible Quran be focus ya kasa preko snap ni bodu ya. Bible. Yo ko yan so de. Ko Pentecost. Yo, Abrampa, so de bawo. So de also we ja tatalasta. Pejai. Bodu ya me anoche. Me anoche. You cry Bible. Me cry Bible. Sa sama me beken. Sa sama me beken. Unyame boa me. Unyame boa me. Pia. Obri come for assemble na sie mi enti o. Me de ewia we de me enye boko. Enye boko. Na menim na atena mfie bebre ni. Na maame we. Maame esimi so na ofri me na na ka kire. Tu na na tete. Na na tete fitin kura bem. Okay. No se me na na film. Maame film. Okay. Nti ono ana tete me ana me wie JHS. Afi enano na dwom na dem
be amache be metimi de majuma bom poa be 12 more eno be na wono na nana ne da amen ne da okay ena obenya name ena ka se na benya ne o obenya name ena ka se me nso ne nsa pa wo ko asema e bobo ba obi one ne nana tia na ju 12 abeso nya ne so nso ne nsa wo ko ayo ena obenya name no se me nso ne nsa no pese o kire me ade bi nana ne de be kwaso yeso pe ba bi e bobo ba no we de yenko enti me so ne nsa no fe ko pe me hu de si bi me hu se me ko pie dwabo bi ase afi ni pere eguo omo je omo ni eje omo ni omo ye de omo pe eye enti me ni so tete me no na me ka se ye da ye esi si sadam nyoma na me ye no enye krono ade da wa na me fa ade anya me de me fa mu so obi nyama sen wona makoyi obi da madros nyina wo be twetwe na se this me hu just ade no so be fan so enya de papa se ba se ya ma mfa de papa wo report ne da se ne kwantre ne nyama basa disa na wona na no te ase acho enti awie ne sen enti me woda ko na hu se ya na sofu bi ba se aw na me ka se ende ma me faka embra na me fama se mbetu ni no mbo am o pese ujai sa de pese mi jaya se di me nya ache me da se o me so grace faith anochi tina konya we mo ai ene de faith de niam a wo de abaso eche ne niam edwaguo na kata no anu aye dena maye abranti wi life yodo aheni yajo and all the ewura mu exactly o de akọ aduma me de ho ne me feel do pa ye ho nyane ye so ye feel ka fa ho but enim se na mo breaki it's officially no say because faith there e was said be ye say ye what you say no tino na me aduma e be homo chambers na edikai achia mo no yaboma baso afiaso nyame aye bi pa ma ho se mo sa anim nyom to abadwafo am wo ha nyina na first lady na kasa so sa we worshiper that's right sine de nya asem kitoa prophetess Dr. Elizabeth Faith baby bia obi a de enchia sonko e ma na we ebre wasra ne wo set ai enchia sonko mana na wotwe kasebo na de ba last week na wotwe mu na ye aduma nyame aduma ya woda okay oba bia wo yekunani so oba Faith homeopathic clinic emi show ya de wi a yewo enioma sonko yewo ntoma yewo mo yewo anwa a ye de beja okwan kra na wo so de akwa kodi bronya eno ti ba bibia wo bia oba ese fa card no ebra wo bia oba for the first time so a onso obetimi aba be hwe ade na wo kwa ye ja okwan kama na mom de hia ye pa ne se afi mu nyina abrantia na obabi ne o maame na papa neti o maame ya abrewa o papa ya kokora na pomudin sen atofom nanso bon se sa abranti pa de o maame be ko hospital de da ehu cases be brankofo to top painkillers ahodo ina mo maame no papa ewiye no amwa ye to yen safre obibia so maame enye drumpempenso bia fa ne bra Faith homeopathic clinic e fa pomodin sem ho no na yen gibra hwe ne yie e ma ne kra e ho to no e bi za pomodin de so wo pede papa pa enkofa nsunsanso boni bia emfa mrewa e Faith homeopathic clinic e ho ne hwe mpanifo e check wo mo hunsuo ma hoden na ye mo modra e ye om panifie so adura enkofa nsunsanso boni bia emfa emreomo enunti yesi wa uyefu ya o maame ya ngufufu amana anya fikofiko pa ontimi ni de sisi e ne ya de kotodwe na chibremu fane bra enya ne fisio ya man ointment ene oil papa o de besra no ho a ono so benya na somdwe entwema ne ntoho ansa na obe organize ye kakraka bra Faith homeopathic clinic near sa o maame ya de na ono so ntimi ntina se enche afen so yesi se obema maame achade sedin kra na hwehwe na pomodin kane o papa we ne sedin kra hwehwe na pomodin kane koto guarantee ene nioma de breno na woni ahoden a ontimi fanya ne ho hwe e be show fa omo bra Faith homeopathic clinic na yen hwe omo pomodin sem no na omo ntimi enyina
brane ɛwɔ apɔmuden mu ɛnɛ mɛma bebree atɔba ha ɛwɔ mɛma sɛmu otimi bɔ adwuma but ontimi ngo ɛbɛyɛ ya so ba be di 80 years was asase wɔ yi so bɛbɔ adwuma ahodoɔ ne ma ahodoɔ ne nso so wɔanya baba akokra ɛha adwen bɛma no bebree adwen yɛ ɔmo sɛ otimi sustain erection kwa de a otimi wo but yɛ de bi ta ka sɛ there's difference between erection and fertility. To the be our boy Juma all right, but to whom you never no agene. When you have spermia, when you oligospermia, and found said you see more denfa, a wife and a war untimubi. Fabra Faith Homeopathic Clinic. Bema o Johnson Tentem, Johnson the Kawa, Udrimika, o Consuaki to a bineba. What Nasi and Johnson Sado. A toda cry, Elsa o Johnson Guhweni. Na and Pempino, so one saw Bema Nitia, and Cosruseya, na Johnson a gua and Casavanasi. Ebesro oba Faith Homeopathic Clinic you will know the bema bibia besa akode anywhere reho Fabra Faith Homeopathic Clinic na yamwa bema nso so a when you prostate glands no when you different prostatitis nti ama ohunsuo na ginegine tempa just infection about prostate glands nim also oba Faith Homeopathy a yawo mo akese edema ti fa number we baby bia wo a wo hwe bra Mwa kesiye pa ankankane na otwe oba wani beje 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and also Tigolano 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Tina Bonka Faith Homeopathic Clinic near the Modri. Yabo infection, so Yaridoma, your boss, so I want to the and Faith Homeopathic Clinic and Sasayariano. So the Penny for a worker said, Dear being in an airport, Faith Homeopathic Clinic, and Trama Uni, Emma Poning a day, Emma. Friday immune system so we now immune system on come one a call from a wire the intimi more hobaya bra Faith Homeopathic Clinic they also a dim fidie fifa mu ya dim fidie show waso show body ni na fi utri be si unase se wa hu so se hu moja na wase ya ni na ebe hwe am ye hu e kwan kra be fa so ye be si ano se ya ro anketin bi bo immune system no na adwuma pa e di ni se 10 bia no ebe active e be boni pa ho ba am ya healthy na wo ho na tie ya wo ho na nsa ya wo ho na sei na akoto para painkillers ni nyina no ye hu ni se ni nyina no e wo sunsan so wo effect e wo ye brebo ne so ana nipa ne ho na makwane ye wo essential ones no brebo ne ka ho bi abrebo agile function kidney agile function na che se wo be kwa no brebo ne hu se ade ba ko ne se eno so produce bile nti se si abrebo no se bi temacho bem na entiman produce bile na obo se Friday bi join cholestatic jaundice no nipa dia no bo nse wo ho ana wa ye yellow kakra wo ho ana wa ye pale kakra wani ase na abede dase e ho ye yellow to some extent obi ani etimi dani green na che se brebo ne ho kire no odwonso sebi odwonso ne na ani asesa na odwonso ne so panpan wom mini ama infections a ye kan AC awo bebre ho kwan ye bo infection ni din sebi oba bi wo ho no ma ya wo hu ne ma bi e wo na se ohun sa ne ma na gonorrhea na abesi ne trim da bi enye gonorrhea ne nkwan na ye infections ye mo ahodo bebre bacterial vaginosis ye wo gonorrhea na nka se wo chlamydia ye wo so many infections entim pa che ohun sa Sanctuary and as in Kaya Fabra Faith Homeopathic Clinic. Sabi say what you are say Yukuru Fabra ni ensheni into a one more. Say ye hepatitis B and Abija Yari say ye Nebushanina A B C D ama untimini. Yes, say ye didi Emma Yakase and I did me any pediani effect. Be won kwa ni paduane de enye aduane aye obi a wudi dipa so obi hu o so ti di ntia how bi wo ho Fabra Faith Homeopathic Clinic yen hwe the root cause no cause ye hu ni say yare emfa ekwan ba ko so na eba enti ekwan na yen so ye be fa so asa yare na ye friend holistic approach no ye wo kwan bebre de ye acupuncture ye be ye de wo se ye massage o sesi a bronya ba awon asha se unity wa poso be ye ya o se be ye titriti o na be ye titriti usisi okwan mu ase obe peja mu ya asem wa chika se Fabra ye do beto massaging bed so machine so ama na rewura o kama obe sori no se dem di kan ye no ye ma epo bia ma unipadua no efisa wanyini da bi Fabra Faith Homeopathic Clinic yanda na edimo se be odon so na mu hihye o na ase hihye o ho hihye wa Fabra obi wo ho a odidi a na ne yem ye ya aduane nso ntoma na yem ye ya edi ntia ni nyina Fabra Faith Homeopathic Clinic se afi na do afidie ne to a
bomodin ne phone number no ne friend na emre ni sha ofra ye benya daje aba mu ne no watena se 0244 58 38 59 and I said 0275 96 94 14 eno ti yade dwumade ni nyina ba na wie no yese bra fight homeopathy yare bi e ha obi a de fa bra ya modin a enchese yensa yesro oba yebetu yare na se beko emabiom ye the holistic approach wa ompedu num no o de fight homeopathy because you wa ko punch a ye de betreat you ama yare no ebe kokra a emabiom afen so wa wonye detox no ye recommend say detoxification ehun hia pa because Christmas research am ye hu say after every Christmas gathering bia OPD attendants ekosro because infections are ye disasa ye hu during gatherings no ya na e was ropa oba ye be boost your immune system no ama wo say de be ya obi ntimi fa na ya de emesa afen so wankasa wo ba ye be make sure say oni padua nkwamwa a ebo ho ba ye fe no probiotics no ye boost ni nyina ama no so ai kama enti fa numbers no 0244 58 38 59 0244 58 59 and crying was Santa Maria Abuya Junction Honoma for you Landry Managers Road El Poly Junction takwade fo nyina monko Anaji police station in Chehonomoa, Takwadifonia. So Okofodia, your Landry Managers Road. Bogo so ene Sefifonia, Momra Old Aseda. Se Kumasi na wadia, now Oba Kumasi Ahinema Kokobin, 18 Mohonoma, Arabia Ehaubiano, Oba Ebekomwa. Bola, Namishamo. On trust my na. I am on friend me came my na omunye ohini fan club for nyom presentation e pacho said ye kanu darling obesima makeka akire edu a ofra niema ibusa utwa no abeje wachede oye darling bronya beye de promo o se wo dia obeya ne se obeto darling no obeto it enwi no bi unya 10 pieces a scratch card no shimu scratch no wa dial star 844*250 all networks pachonya 1000 point a obedi a chede chenchechi darling ye ni mo mu fitete ye dia bo trade ya bon koda ati penifo di bia boyeti eho amasem sada no mo kinky omo expression enwa wodo bebre na ye darling product enkotonwi bia nkoboti na eho meye sakatu darling ebeche so na eho nye hwe ye kama enu mu enhwe emum me pacho wose we big win mega cash lucky box no anu so adu Sompa yi o atigan is free and payment 500,000 and na obetinye di dial star 426*6 hash wose we select lucky box na fe wa follow enhyehyɛ ni nyina ubedi sika chenchenche ententem kra enuti fa ho so hyem na bro nyanya bi fa hwa star so me pacho sister natural spices didi peche say akoko say ya ponchi bro nyai eno an ye de ye kojo de fish de if ye be ye hwam aduane be ye de we 100% natural no color artificial colors no mono studio manya mike yankwa ma no hello mike hello afternoon no fan picture no so my pacho net say Ojo ni bi aboko na moye. Yenso ya ho ye tie o mike awie ye ohini fan club. Ni bi aboko. Ni chia ni we tie for me we juma ipo ni na. Ba ma se sala na ko ni bi ya we say. Kakra me fi wo kan say. Emam onye ni da ye wo na wo ni man fufo. Last year bagana say be kan na bo. No dia ye kakra yenso ye betimi dia support me entino ye betimi he fan crowd I gaba ye na fa kakra be dwon ye enti last year dia wo so obo black ekranfo no e be kakra be ma na ya don this year transfer la boy ni na ho ban e wa se be support me because of oda ye wo de man wo mo je mo dey see we so bo Ghana fo enti be bia wo ye fa tineta wa chi ni man fofo entino oye bia ni fa no ebe bo ni bia se kakra yenso anya no enso be boa oye ni na so fa support
why you are person where oh yeah like I said Kabakiba because the could have Ghana or maybe you and Nano now so no why busy a currency now someone representing the other man it's the cry and say yes so the boy say was a fabua but you know okay it's like a crab work any mk who adophobia o pese uchia o mana what you know that yo kakra no wo mo no wo chia wan se me chia bi nya be keep so no ko no me na even se nke ba we bi ti be ba tell CNT ni ama me chia be keep ni ko no me na sana me chia na anti media se no so land ni ti me di bo me chia ni pa me chia me ke media na so oba me ma fa me bag ya me ba buankra be di bro nya we nya ama I did that in 2020 ama we cosmic across what is it ama yo so dem was to baba what do after them and over by it the chair metia me Mr. Chino Kansas City me chair o pa after chair come on fan club the woman na say the what am do mu dia and they say be box the chair fan club for me na say that's Mr. Bokri million bakwiti mo ka di na ma broni Mr. Bokri me chair o pa be the master so say you can just mutaya tize ka krambo me bia no we ba na be support to am go duma we no akoso me chia ohi no no so wo duma e fo na me se na me ho de kwa de no se wo to mo wa mo de kwa wo de ko ma so de na ma ne fa bo Ghana fo e wo so wo si wo so be support to bia nti me chia bia me fo an say this year me ba London no ne ma bi nti ya ntumi anye ye program no but ye boy say this year nyame ya adomo a but was so quite na me if you am nyame izo I want for them to come papa tell me the one see you say no I mean so nyame izo I want for them to one see so I said no and I'm so that the call is one it's not much better next year dear we be able to so be at no because London for aggressive say obi apese all day radio stations bi no kra frefrem person mu twa me interview na me say me sere wom onya bo ye beba eti erefo a na mi hira wate woni beki said your matter fan club ye gina no ye maye onyame fan kai mo club members nyina mi nyankopon o mi adoye kese pon pa nsema mo why beki to no be bra why nothing to worry. I'm the master pie. I'm a little now to trouble now. Bye bye. A refund Casano free all the way from London. And a Oinini fan club and I walk a son me pacho. Ablantie, and they say bow by and say, I dear no pese ujai. Yes, sir. You me pacho a buy, sadly, and a bow soon. Me pacho yacho police station pay. Who started say was size anema. Macho dey bi omochi me na omabumi na omeja me. But yen share down for unko tu no say bia say anase say. Dey bi. Etu be we no yebetumi akase ye be ye bi na nane de ma wa na. Eni de mintimi nche. Aya wo da wo soso da ye basa say bia wo didi wo wenam no ne sa anema. Dey bi. Wo dia ne say ade ne kan wo se kofa de ana wakofa. Eno a. Me se champo breme we ba tai me ye keka kuri so mami me da se so mami won say e wi ase de bia ya na me kam se woni mami ana se woni ewuja wo ya na are ho chese se bio wona wo na wo timama wo na wonim se ne obetete wo na mpokra se wo chia so a ya na eka ne nsono nananom de wo de na ode nenso so wo se nanan waye bibia bi watete ne kama na who knows ne ma me free mu kura de na ye ne ma ne free mu ena we se so watete ne kama na ma me no abrewa no anase na no de japade aya wo no ena ofo se odo akoda yi o te japade na wo no ena ode ma akoda yi na ono no wako enye japade papa ara se be ye na enye japade papa fi se wo so ne nsa na ye one na yira ye no a o mko pie baabi no wo mo ye ne ma bebre wo ho no mo
She said, now said you are very fun and a share honor, and I just see a bonus 2 years to be a jano quine, and almost this idea and swano. And to know, Sauna now, mammy, the Japadino or one senior papa, or the ma one, yes, oh dear, and Nuna would the bay. And when things are swallow, and near my eye, daddy, as a beginning was yet. Oh, and Abba. Just akwada ebi kura school kura wa nto so bio ebi kura dwuma kura wonya bi nya fi so ne masa koye dwuma kura obewia no eno te ne ye kan se senes wodwa se wa ba betoa Sompa Nkomo na sabi odifo so abepie mo se de ne je se ni 3 ye this of mama wada roma se de bia ye no no se sa mama ye that's okay Pauline Abraham my lady me that's na asemu e kai mere wafo bebre ya o matete wo nana no mama ene yakopon aye o madoma ma manya ba bi agina na sebe akwala yi na na de o ya bere wabo na ekwan bi so sebe na ka be che o nyana kora adwapade na nye koro no honhom na ese nka de ye de udidua ni mu we ya de no ma me ne de adua no e ya de ye ni mguase de se ne be ye na brantie ni life e be ye basa ko so koro no de enya de papa se de o ka se na na so ni sa na bere wa na ka wo adwapade de eja wo nana e ma wu ja no wa nanka ye kro no ablantie a ne maame ewuo ne papa ewuo se bibisa na watete no na ekwan sei na ade ne befa so de no kwase mini abrewa na anya ade ne so anya firi mu a D4 pa wa ha de mi se nyame be nam D4 pa so ama wayi na firi mu na da bia ya metai ka se ya ye ma ye mpa ebo mu nya din cause abrantie ya na ye bayi betimi abasa bi kura huhum no wo mmere ato ne ho mpan sa cause one nana na tie edi mframa boni bia na abo no ne de ne ko na we de enya mframa e wa abonten mframa e wo fie ena etimi ade abo no da bia meka empanifo se ye wo tu sie so awon che tentene ye na so enya wo tu amenamu di abrantie na ye se ye wo ne tu amenamu kwan bi so cause ne maami ni no papa ni ho na ne nana so obeshi ya no so ahwe kwan ya na edi na ede afa so eti ya ma ye nimbre empaibo na ye nsum nyame yi kwan bi so na sebe mpredu asa ye nana bi ana na boni bi amfa nyansa kwan bi ana honhom boni bi enwura ya me abrabo anye basa na nso ye nim se achia na mui wo swade enti wadwane abeto ya ne ya nim se nyame benam D4 pa so na wode apagya na pa so enya ye ma wi abrante ye bo abrabo ye wate aha hye wo ho so na bibia enko kama emfa mama lady me de manu asi na nochi ubri komfo ada wodrama o gere pachere we ye virgin ye ko shoshwa yi bi hu kanu kura kire wo maami o na me hunu se de asem no me D4 pa hwe obi a wo ne wo bada eno wa kwankyira be ya ma wo pachere fom fa wo bada pachere abrampa ya fari uradwa ye hwe hwa so amwa apai amwa pa omfe bida na aye bodo se tro drava hwa my lady otrane hwa no so na anane I say hodoha no your friend body drug atia koguse sram to oshena ahoda wedi bida ba amone ho na ise sapo idi dwale sapo den ni sapo apo bititi anwa onibi okay my lady for pa un kwine direction Matia odi be mano adrawarama my lady of cyst eyedro wo hormonal imbalance menstrual cramps ba wabu sebia obra yo munye ukosua wadra no yema nkoyi kone kwa jibi irregular menstrual cycle de na kwa jodi cycle length no timi twam na ne number 32 days on saka bia be kama regulate ama ne manyina ye kama eya midpoint pharmacy for man de medma tablet ne sans e malaria dru tatahwe ba bi e to ne dru to edru benya bi chechi man mon kwa brefa chemicals on we yi mu hospital no ne di anum hye 0596607858 and 0596 joy kept board down so yeah kwa ko boye da so say ye IBM bro nyan and I say wood tu so abone kama so be traffic estimate no yeah kama chachi my ahensha no mo mra mehwe ma so ko ba ampa ba mi police station in the di anum hye 0540125816 Lawson Beverages Company delay my capsules memedro ne jinam se chireben
holidays aye be fie enye ne na koso aso memu bia anteboa me wa wani tua se diabetes ye duro ye nti kono kokogye aduro ni bi ye pese wo gina mu kirei na wa wuso na yenso ye ni gye me pa cho 0248619999 ba echamfo ban wo se yade nyina be dwane panako kono ko ye hwew sano na etititi asensene ukoto dwa honhono na ukọ me pa cho stroke aka wato de obemma unrama hoto efu mi obemia me na wu 02449880004 Liberty Conference ye kwa akobọ mpa ya kodi mpa ye nyina de ani kire o se mimi ni dreju ye kwa akobọ mpa ye anopa obia mfa na ni nkire we breaking of bread nyina ye any wine ye nyina de ekọ me pa cho adwomtofo ye maame estanya meche omobema nkinya si kwakuja si mama Esther ena kwa mi jedu osi brana be nshra oh glory hallelujah time time malaria chiwo kokojibi wenumu atu ntumi ni kona kwaje time betu enemu sansa bibia be ye free 444176669 sasam herbal dro ya the fresh herbal mixture kona kwaje odi new booster diabetes sciatica ne fa de ma ohun be tutu ohun be top fresh mind capsules be gine mam sa na fresh ladies in sube si nyina kama kanwa ba fresh cold capsules be tu koko ase ya mutim na wo de kana herbal mixture no atu malaria 0243559319 Leicester Ghana amoase Mr Brobe kona kwaje odi Mr Brobe yante wonka wo so be ma Mr Mankwa afre yen so mpache de wampa yachi wadabodoma me yente wonka me pache wa extra long heavy kona kwa GB ene de ye pinty liners 0302235295 ketia maybe otum for statue ni esi wa oboy ba medical research center adoato adomanu tipa ye denden ehwo ye djuma no wa ene ye wo boja broso yetu ase pacho sabu mu fu ani kire ho me pacho onase na tata ya kono kwa jibi odi gunsu ochiem no wanom pemfo no bia ye be yimoja we afiri so kono kwa jibi 0249761508 holy mosquito spray na ayen tontuma dro osu spray 15 minutes ansan we wura demo ebetu no efie wura ne nyina ebeyina pie ebejane meko Canada meko sesie bro nyen ehwa na meko di no osuande soso no masaba 0249000448 edutumo abites mami obaya che owadro se malaria fever kwa jibi ayamutim onumno na bibia dana kwam ipacho obabra yomu hawo kona kwa jibi adutumo tonic eye moja dro kona ma bi mema obegine mu amade ache 0208161800 brampato nte ho malady we tiawa eye beye nananka abrewa no ode ma abrantie na ene ni sunsum no emfa ena ko wie no krono no abrantie ba office ni edi nkomo oso no kro su a wo nyini nyina onim se maame na one nete no kra na ye ne maame nana no ena ye ne maame onyini ansa na ye otese ne maame kra frim ti maame na atete 12 to 14 years ansa na oye ne saade we ti e besere nana no mbi se mo ne mo nana no mo te na mo chi o majapade amaledi enye se ajapade afun we ajapade ade anim gu ase bre nipa de na we no oye be ma ntina ne de akoyekro no oye oba nka maledi adwaman o kafe otan no ho ba bia enane ti e besere ye nana no ma obi anye ye saade no obeje bibia jai koko anase gold eni fie enye jabaye sa na we nana no mutumi nya ho adwuma ombeye nana no betima ye fro simple kra se maledi unim beye no we beye a wonye beye nsene konfo na wokom no onu pay anu wahu this okọ bribe na fe wata wachidi na wo ha be mai na yes nana no de omtumi je bribe odi e fabra na wo be hunu se ye adwuma no oba be hunu eye niam nkitenkete no waje wose nana mia na mame se ka be mai na hunu kwan epeso okọ na nana je no ono no su hunu se abe mai ye hunu obekọ sesi ya akọ bribe no no amano eduro bi se wode betimti bosume miensa krati nko wiade biem bosume isi nko wiade biem eti afebe so no no de obewi akra besin de first no wiawia no eti ye besere nananom se ma wo monye ye saa so why so becha ona na bi ajapade a chene ajapade a maledi obetimi de abobra ene gold hu aye den mu wo bi de asiesie fom e da kwahihye nnuase mo nkire nkra mo mu nkotutu baye na mo de mo wo mu maledi yanka sanche nananom bi
man ne memo manyin no obekwa no obi de na de so akoso no maladi mo munya sa ne ma no ye be sere nana no dabi akra de dabi maladi ade abrewa na ya akra na emiya akra 19 years obi asem afa no ya obebo bra maladi obebo bra o sesi ehe maladi wo de mesrew me pese oni akra ekokotra no koye onkoye eye ukun adwuma no so obehunu na nsa pe onwie wie sika ni nyina eje wazi ya ka no kra che nananom eya wo mu dia japade ofie no maladi mesre so mu chaade papa se de be yan kran betimi abobra maladi me dase pi odi fo pa adaroma ye wi ase we die obehwe mama obehwe na maye ye dase na odi fo pa cho ye bra mi so asem tem pa cho odwuma no ni frat free January die ne bema obi dia japade se eja ne nana eyo odo any power pe amofa na sem to an office we no de ma no do no ono a ade no wo no de ya ade odi se ya papa de ma na we nye ade fufura esi ebi esi bible no pe papa bi ka che de ba se bebe enche bewu no de rem na minni na min shira siblatin enye ne boni siblatin ebra wo ka kire abofra no na omo maame so tentoku anim ona ne kunu no onimade ani kunu kita o de be ma ne ba no o se hwe me so kita na mpena sem kwa mefa so me kire na obenya ade no obenya eduru ba bi ba mfo no ka kire maame se maame yi na me kono papa hu no do me o se eno me no ka befa ati so se maame na hu so kita de enti no eye odo a odo o se adwuma mi yi na che se bayi no ye eye ono no ne okuta no hu ni se na japade no se japade okay sister men kan bo ne se adwuma mi yi dan ko me bia bia obo hade e be frem na du ba bia na me hu no abofo obesum mi yi obedo me no a ono so beso bedo no metima dan ama okay sana atie yo tie ne ni se wi a obehwe mo e ho no oh easy crap e dia mai yo me pa cho obesima growth trance na obesima said ye di kakaye no darling wo chade niema wo che no okwasem ni si biade nso kiro na hu niema ewo mu a utimu se wo mo so my Ghana so papa enu ti frɛ na said ye me di ka bobo so no twa akosa no a wa chede ne ye di ama o se adwumakuo ben na ye wo basima natural twist any kinky adwumakuo be na ye obesima natural twist any kinky 0 ofre ye number na 0548931931 0554931931 oba sope na wadi na waba beji oniema ne darling product for e de ma ye chebi nani achebi kira bro nya yibe wa sort utiri hu nsem nyina de ama me pa cho obi abaso 0554931931 adwumakuo ben na ye obesima natural twist any kinky pa chopa bomodin se obebaso 2 hello mpacho adwumakuo ben na ye natural twist kinky ene obesima darling darling but omudin wo ho mi di kan etimi da ase pa wantimi antwa 051 hello yentimi for free back 0554931931 0548931931 hello Mikiao, good afternoon. Afternoon, ya je oso. Me pa cho adwuma. E pa so na mo te sen. Ya ho ye. Ye busa sa adwuma. Program na me pa so mba so ka. Wo oso adwuma ko be na ye obesima. Kinky. Outside Ghana. E dey Ghana. Outside Ghana. Me pa cho wenti me nye outside Ghana. Why? E da sipi nye outside Ghana da mama. That's it. Yem fa dey chat to. Hello.
me pa cho juma ko be na ye kinky natural twist ene obesima ba cho we Ghana mo atwa bo mo dia so di ID card be ba Sompa no abeji wa chede why ba cho na ho sinya yo ene ageta friend you chat to hello okay eno so me pa cho obesima ye ka say eye 100% BB 100% BB na 100% na ye de adia hello Pacho mi ra obe afternoon who show ne so obesima breeze eye 100% den ni e chi why Pacho yanko go fine yo my lady na de wasi ni wati dalia mana tu Dr. Gofra trust meet dupe enti fa phone na ye ni nkomo na ne nkomo a ye bedi no ejina namnes wo ho a na wonsa ana wonan aye otitiriti obi se wode de pempem ho obi frɛ ne ananse na wo so de ne ba de na ye o na doctor fo hwehwe mu no so o mu sesɛn di number no ye wi a ne ahye nkomo na se 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ye kan namnesa de ya na ye tiase ne se anansi achime anansi sa akum nipa bibiri na doctor fo nhwemu ni se ansa na obem se wonsa ana onan ayo titriti no na cholesterol strade bone awuro nipa duanum 15 to 20 years nti woni wa na ti oben wo chen watade ye hyewo eno nti na emu yare no ye frɛ mu silent killers odo bekoboko na ehwemu so sa kire se sa enipa omu sa mutitriti no yi enipa du siwa emu enan ensa mutitriti na sa enipa nan enya dan ya mienu benya pressure na omo pressure no so enya dan ya ba ko de beko stroke eno nti na ohwe a omo nya stroke no emu 80% omu di free pressure na eba sa na pressure for iso ena omu nsa na omu na yetitriti no na che se no kwasem se the line problems wo a wonya pressure no obetimi di akọ stroke na wo a wonya pressure no so se wo nsa wonsa no na yetitriti a na che se eno atena ache enti bebia no go fa magaduro no se de beboa ayi sa o hawa free so enye sa e de o hawa bebe de bebreo sa pressure yi first no na wo se obi anya pressure na ye obi a obo ne bra wi a onya ne sika bi papa bi edi eno nti na efre ne sika fo yare enne pressure buye so enne 25 years ye pressure e de na kofa ba yare bebri ne ye bia ne ye di ne ye srade nam ahodo a ye wi no enne ebi fom ekowura ye ntirim ne fom kowura ntirim mu a ema ntirim mu ye twu ana ema moja ne ntimi mfuro yie emoja no anko ye e de how bebri ba sa doctor for to ni drin low density lipoprotein is emoja ne ntimi ne afuru ne ye se de se ekono enti doctor be check you no na o say 128 and o be check you nam 200 adenti moja ne ntimi nkoyie enti wo say akoma no hwehwe ahoden fufuro de be pia moja no ma moja ne ko enti akoma no de ahoden fufuro e be pia moja no ene so wo de pressure to akoma no so high blood pressure enti no emu asi ana emu sisi eyesa e do how bebre e bro eyesa moja ne ntimi mfuro say de make no akoma no hwehwe ahoden fufuro apia moja no ene ko fa yare aba no na nkyɛ tie no afei de sradeɛ no ɔbɛgye akata so ɛwɔ mogya no ɛyɛ saa ɛkantan so wɔ ntini no ɛma ntini no mogya de ntimi nkɔyie na ntini so na oxygen ɛfam akɔ wadwen mu nti sɛ oxygen no ɛnu wadwen mu ntam a ɛba saa ma wadwen no cells no start sɛ ɛwu nti deɛ ɛso wano ɛso wadwen no ɛwu a na kyerɛ sɛ wano ɛɛkyea obi nsa dompe no mu nso ntimi mpagya obi tia fam so a asɛ watia fam so saa na tie na kyese yare bone na eba no nti wo ho na wo se utifa edwa ogagaga na ekọ emu a na asen aba usi utrase asi wani eyi atofom obi tia fom asi watie fom so saa na obi da na dwo ase asoja egwene na ase na aso hyehye no wo ho na ase pigya obi ti nsa bofom ase mpane bi wo no a na kyese yare bone na eba no go fam agedro no se de be ya be huhuru mogam na ahuru ntirim amani peduan aye kama enyesa obedu doctor dakro hospital ho doctor beka che osa ade bi wo be friend sodium e kosro enti be ni enchiri biem saa na sugar level kosro me ni asichire biem
osra de nam de ma onye bi efise cholesterol level e kosoro e basa na me ma no kra de ya mobo enam se ye ntiri mu asisi nti yentimi nye press up o press mienu a na afi wo daya adentra ahoɔden na ɔde bɛyɛ press up no akoma no wagye pompe wona nti kakra bi a no akoma no ɛbɔ periperi tini yɛsi no go fam agyaduro no sɛ de bɛboa ayi wɔ haw yare afiri dipadua no ama so ayɛ kama na yɛde yɛn akase yɛ kokoo na yɛ aduro ti yɛ aduro sonko wonu go fam agyaduro no a ɛsa yare no na ɛsan sisio yɛ onuane no bi wɔ my friend anti aging properties emre bia wonu go fam a ma look young ma mo abrewa ma konkora ma ontwontom emre bia de otia na otie enframa aye home enye papa enenuane aye didi ensue na galamse asemu man go fa magaduro se de be ya enoma aye 1000 be ye fi oni padua no enti na anti oxidants wo go fa mu se de be ya onum a be ma oni padua no agiringina so kama go fa magaduro se de ye di kokwa aye na aye magaduro sonko no wo ho na so ani so briw go fa magaduro no wo ye adwuma wa awia so wo ye adwuma wa gya ho go fa magaduro no wo nsa no na yo titiriti me mfa nsa na se anase be gya no no de pressure any stroke any gya kwan akoma bo periperi honam nyina ye oya obi wo ho a wadanya ne no a nyina ekoye adwuma no afei na won de ne honam ye de ya ne ho tutu no adan ya wa na yie go fa magaduro no se de be ya bibia be fine edura na adwuna wontimi na ene ka kira wo se moja no ana adwen no oni moja na ye adwuma nti mre bia be stress wo hu na moja no be kofom no adwen no onna no wada bi disa adwen ni da ansa no wada wonum go fa magaduro na bibia be fine wo ye ma me panyini papa na oto ase twetwe wa misra sciatic pain e yade e ya no go fa magaduro no se de be ya bibia be fine edura na adwuna wontimi da ho asam ne ye ka no go fa magaduro no ye nua ma menstrual disorders oba bi wo ha emfie du no omu ne nsa emfie num onum aba be gira numa aba be duro onum go fa magaduro ebe bua siesio ama bibia aye kama obi de ba na obo ne nsa no obi de ba entwa onbie di ba eyi clot go fa magaduro no se de be ya bibia be fine onum go fa magaduro no na omoja no ye dena infections bi ani ho empompo ebobo na paye a onum go fa magaduro no ni nyina ahwete udware wie na de afi bi ho a yare go fa magaduro no oyo ba ana bema na so de ewu ni atenka msere no go fa magaduro no na ba bi atenka ne che bia no onko hwemra se de meka no ba bi eto aduro bia obenya bia to se ye pharmacy drug stores herbal shops obenya bia to ya kasa so waka se na ma eto aduro no ba bi eto aduro bia obenya bia tu na mmom se wo nkramam na ope bia tu akoton a ko kan shi drug lane kinswa keba tidatek na naboache angel ruta repash obenya bi wo asama yako ekus pharmacy house of drug widama obenya bi amasama na heba post office opposite obenya bi insawam na naboache kofodia gapsin pharmacy obenya bi inkoko hillside ana anti akubam wo sunwan akoka peba moze ana green light tachiban abibido depo obenya bi takwani prisiafo munko wasa abibido fi obenya grofa mogaduro no bogoso unique heba grofa ho takrade aa mensa obenya grofa mogaduro no elibo odalo grofa ho Cape Coast Boachi ansa anapena mankasim El Social Station obenya grofa magaduro no wo obenya bi wo broni ana 1000 pharmacy tamalo PK Gombila ba bi eto aduro bia wo so pe magaduro no a ye di kokwa aye no eno nti kokko da aduro no grofa magaduro no se de be ye beboa na asiesio ama wa ye kama se de ye ka no menyare na ho efise wonam na enne wotimi kobakra na tesen na yare akanwato grofa magaduro no asiesio dipadua no nipadua enye fan je number no le bre no aso 0244 59 65 32 0244 59 65 32 no go farm you do no now be grow fine makes you grow fine yada say doctor yada say pa additional me pa cho abusuafo tie nkai boyi Carlos multi business shop kese wo makola eni kumase enyina mfia ni nchire wamuton high and medium grace bags heels and slippers we will be out social media no so omuton ne ma omu bags f pa so papa now so omu ye sales program kese bi wo culture center drum the bags ne mpaboa na be ku ho to okumase na utum mpaboa ton utu bags ton Carlos multi business for the mpaboa any bags abegu culture center wa enya ketwa o si 25%
discount what is say boom at the amount it me patch of free wonum 0530 307 466 0530 0530 307 466 Sarakoba yenyina dia ni bushani bo wura mu ha yenyina ko penta na maye mu empaboa bibia maame de papa de nkoda bia benya bi bone da form no so a 10%. yenyina fia ni ni so pablo nse ne die no hwe 0244797215 midima fo se wani amawa Dr. Time da so so amo ya de die na ntre se won sa bia kwa gogo fo ni chirem diabetes stroke prostate etene te enkrapokua semayira 0244774282 me pacho adusa mami adusa o se ma dance ni so ukoko ko ayamutim na wo ma kono kwa jodi na ya de ni nyina malahe kono kwa jodi malaria na fa ontimete no etwetwe ho 0500-110-115 Tabita Clinic. Ya sabia sonko. Infections. Enyina mfie ni nkyere ho. Na onhwe wo. Bibia obehwe wo se be ma ya na obe me hyew. Ukidri no sabu ni wo hala be mu a. Nyina obehwe ne kama e de amawo. Oye massage. No mo nyina amawo kama. Home bebe ofia be home. Yewo ahojuda aban Cindy's Junction. Free wo number 0260196219 Abishop apempra de fie eni akohwe ya nyina de ni kyerem bronya astam ro made shama keteji eni me guho nya maketwa onsa sem ketwa ne mense komu aso online ni nyina bi 0598585219 oboase baby diaper ye kwa akoto amaye ma no moto ohwa wo wese bibia be kama achi suo so 030639 me pacho Samsung for say what the Galaxy A06 ye kwa GB brunyan acha me adofo obia nkonkwa GB e man adofo o brunyan give us P capsules bema waye mre kona kwa GB teduane sansan ko na jiwdie onum na etu ayamtim kwa jiwdie oboso wani ni nyina ebeko give us eba mesha malaria jaundice typhoid ni nyina give us GC ni capsules ndi offer bomu a enam sayade nyina edwane 0543222470 enuti ochena nyame de cheye ni a ochena ye end of year reggae breaking back to back ochena ye break isa enyom nko a ye be break it down in a Babylon Addis Ababa chanting tonight ene almighty camp yard be yiri china ochena obia tani TV na radio china ochena wo be hu mi go kwai china ye china ochena be hu mi kwai so it all my reggae lovers mesa ma wakwanya so so betimi break reggae na be full line na so afre no break bi am yahwe enti ochena so ya hyehyɛ ne kuntai pa de bro so mpanko akyade ne gusu ekoso obia mfa ne de mra obia mfa ne de mra omuba me pa chaw darling obesima yemfa mi ahoma ne ntum na yenhwe 0548931931 055193 hello ajita phone is low yana se fia de bibia no emre mumbi enko ye birthday sinimra why enko yakwa chimda way free why ho Kelvin Ghana Commercial Bank on Norwegian din de say kra maami bi ene wudi wawoda Kevin se osire nyame hira enkwatenten enso edemaw aye ba akwa bi foforo ho oh ya be ya Shadrack anniversary yen say me menda busuafo mi kodi mi maami afinsha na chimda quarter stop panel assembly kwesi ada ho ne be kona aseso ti
Pentecost, Panel Assembly, Achimoda, Quarter Stop, Aguna Abusia Penny Kwame Ofori, Abusia Hema, Abinanima, Oba Penny Akosia Bua, Wafabuahe, Wafa Jay, Wafapoku, Wafakwabla Brother, Mama, Nana Kuya, Nanami, Emma, Ayo Paul, Martin, Ayensu, UK, Ora Richard Mafu, Diga, Achimoda, Kwame Lumba, Ewo Yuki, and Ora Genevieve, Abefaya Bua, Oyini Amakranche, Sofmami Premeni, The Woman King, Pamdede, Basariki, Amesa Papabi, Sompa FM, Sompa TV, Kumase, Ora Desmond Aqua, Ewoda, Ora Frederick Aqua, Ewoda, Abusian Kenina, Anesia of Way, so about Penny Elizabeth, Oyina One Nash, Akusha Gadis, Nafisha Nana Drusuo, Aye December Bosunda Toso Diolubako, 21st December, Ewachimoda, Nebusian say, Adamendano, Anopano Sia King, no Akoma so, Akogunsa, Awia, Tonana Mana Yefe, Oria, Abusiani Adofoni Naba Bishem, no Madame Piacher, Wafi, one more, Ada, the point, a friend of Quasiada Sono, Abusiana Nasia Som, our Pentecost Asafua, Ewachimoda, Panel Assembly, Quarter Stop, Anopano Kono, and Flavia Donko Sono, Abusiaba Sabatanasi, Ewachimoda, Old Town, Namon Shannon Swain, Sa Hofadiano, Aya White Lays, Essence, Aya Fishiana, Abusiasa Masinquaja one more, Nanama Gona for Nefra from Western Yankonto for Son of Himay, who Masinquaja one more, no about Penny Elizabeth, and one Nash, Uncle Shaggadis, Fishiana, and Yakra. Abram pameto nyuma na sendua so na sendua so atimi akoka dua ne so e ma abram patumi esi fom akadua sendua so na Yesu Kristo kura ofuru dua go yente no ene ba sendua ne so na sendua ne so atimi akadua ne so wa to atwam bi nya de bi abekere mo ani mo wa kire de wa ga ne wa hia wo de beto ma sapa ba biti enye yie emfa mepa mo chew nyame ya domo a Tarawan Media Dr. Blessed Foster kofa bai nyame hira no ba bi owo one na dwumayefo afie bia wo boahiafo ekunafo ni nyanka na se de tieni wo nkransa bonsu bredi don kronkwanta ene nkransa fia 20th December obekwa akoje wo card bredi beji wo police station bonsu beji wo police station enkransa fie mo beji wo Sompa Nkransa ye wo Ghana Commercial Bank building nim bekwa akoje wo card 20th sa 20th krono so a sunwan Sompa mo beko Sompa sunwan a o mo night market na makoje mo card a mo de beje mo neema 31st December don kronkwanta bredi bonsu Nkransa mo beko Sompa Nkransa na neema adofo adaworoma om de bedom ye no makwa akoje mo de 20th December Techiman Sompa ka chira waba ekurafo a Techiman 20th December eye fiade di animu mo be ko 21st clinic ewo sunyakwa ne so GN Bank dandadan efi edan a ofiri ma na akwa Agnes Nyameche building wo ba akoje wo card na Techiman die 1st January ena mo ba beje eniema no pa no nkono wo Techiman community center ewia donko near the children's party no e de atoaso enso de amamu 14 February 2025 and ye beye enyanka program kese a ye wo Kumasi Jubilee Park entimo hyene nso obo mpa ya bobibu asompa na isompa de ema akatua papa eti ye kwa homa ne so de atwa to oba sima no na mama mi se champion so na nanso metew 0555931931 0548931931 obi awini ba ko na sunwan se be ye be ko so be yasem e de amayi enti sa de ne ya je se e mwana na wo kina nso ya asan ye wa wo betwa no hello hello di yeti o me family charity oba charity frefre the first film Nkransa yo me pa chaw eye oba sima bread no is made up of BB 100% the idea. Actually, it's made up of 100% caniculum fiber. More who on Nkransa fine.
Who want Cransa fine? Pacho me want Cransa Papa me. Nani Obed? Kumasin Cransa. Pachan. Any Pacho Chinabra Sompana Beju, hey, why Pacho? Shane, a catecassia, Panime woman Dawson. A mean near me woman. But more than such now, by why no abeji. That's CP, Mr. Champo. Me wafa a wo ye me busua pani ewuye na eja buja me kwan e ma me koye eye no so koye akwa bibia kama adofo ebae enti me fa sa ekwa we se so wo mo ye a wo mbebo aye nyinara me ma me incha Kumasi Dubai otoni cosmetics ne nafo nom no ni pe bi oba ye bia no ye de omu nyina ase abusuafo obi o meboa ye bia no ye de obi ase abochefo o meboa ye obi a ye fasa kwan so adamo ase mo ya mana bro so na e fedodo mo hye ebusuani monyam na kanya ase kwa abrefo nyina so munya so ba ma ne ye fe mo beboa ye ye de mu nyina ase ade achi na se sompa kasa na ye me na megye busuan na mo ya me de obi ase rade nkyira mu nyina yenso ya da ase busuafo Sompa Nkomo de ebola ka shiri o bibi o kwa semka ebola ashaka kata foche maybe an emesis. Oh, a man, you're ready. Maybe an is so. Now, I'm maybe be meaning the number. Now, I be just obey it. I can see so. I be you are timid too. 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siem na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siem bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abasobo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nkoa wo mu die bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wotimi de ko ne mama de ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert medo nanda na wote ho awa ye stiff sano ono kwano no jama wa bre akos senior mensa ne me na mu twetwe no e mo ye titiriti mentumi pon sori na enwanwa enwa me fidom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture